Samta pite hon even sule lam kai hon even nule pate ule naute youth ho sule the bon sa tu ni khwai slai muna mi zapi hung ki khom thi ayum sevin pathen ka thang pa in sule tu ni khwa ka sei non tam pio min apet le seileng nervous ka chiding ka sei riong ka sei tha thei lo ding tia ka gel zanin im lovin hiti sun ka dunga ka kelin ka kisin hiti them khat lim ka hin ki la do in ka nam mi pi te ho tu ni ka sei nom chile today I stand before you not with anger alone, but with pain, sorrow, and deep disappointment. This is not only a human rights violation against the Kuki people. This is a crime against humanity itself. Katino me. For many days now, 14 Kuki civilians miss somnally to the sun gaya man nalay na tang den nalay I hear you know held by NSC and IM SDSA 14 human lives, 14 families, thousands of Kuki homes. Till today we don't rest at home. We are helpless. We don't sleep. We don't eat peacefully. Bukane seule. Butu izong kinenom lo. Atuyal ne zong le. Municipal puma bukine you know. Ke tu ni koi kayo ne het lo denge. 14 hostages la Mr. Hao Min Lun kip gen au nu kahin ai atile azino he anu he hung lo ham ti zong gen mai theu hin henge kanau nu le kanu hin kapahin aum sanu ka vet zo lo hin tun zong bu yo na nom lo hi ti sun kap le mava azia hin atsahin thangaya nalai ohin zana zoi mole ba hin ko man zan hain zong henge atsapa ka puto in ki pin se na pananga mama len hatin tha ko in muna ko kapa umaham 18 papa na tanga si boy katil mama len Papa Lin gari to sa ilang papa puiti ati saying ka hello bo kapuin iti sa kadirin apan na paholhin ama selo tunisan na hinsado no lai ho hostes ho azia zahia azaten tunisan ga kaparam ti ko na lai zo mahinong tuni khotsan ga Iatile to powako, protesto lako to postese, iwati ka say no me. Kapalat sa hindi to he. Tuli ahi ki hoge ko na ilaya he. Really, bolva ni pitira ki ho na ikohan. Hilang ako na ho na itihan. Lapkay ho katungin lung na heaven. Mipite katungin lung na pote. Kasay hito niya kasay. Kapalat vazia kasay here. Really, he had a film hen. May hey gala pana. Taphou Te here. Heng te here. Gari ka hong kitolwa. Pankalawahin. Iatira tuwani ho hi. Taphou protest ki bonda ako ki ho se kumuhan. Tihi ka hen mo mahi. Nakitsado bahira 24 hours duty ki po hin. Hiti tu ka seipi nom na hive. Koi matsan zong. Tulay ko'y mami angol sa tapoy. Nahubahi sa na ko'y malap ka tuy ka natad po winte. Tihi ka say no mahe.
ho sangat katinge katheme kati alai ka hungdi na hipoi mizo seni pona ka henna ahin tuni ho ai piti le protest ki bol na Taphou Te le hembung te se ka to ham kam po pi ko sunga wat khan se hung zong leo tun mi them khai ki bon diu iki vi ben hoi zep diu hi ti ka sei no me sa pang sa hi zong leng Zinkasia. Every morning, mothers wakes up with tears. Their wives longing for their husbands. Children asking whether their father will come back home. Are they safe? Or are they still alive? That's what the question they ask us every day. Nobody will never want to answer that question. I believe that. As the sister-in-law, one of the hostess, I cannot sleep peacefully till today. Kola hungle, henge loy milong tamta kaniye. Ahen now munazam ka loy tamta ume. Ihin kol zivin duty kapo niule. Ane diu kapo ve ati 80 ati zivin. Katasan zi po zi ito lim le melo kamulo zin. Lim hinlan lang nin thot nin ti kat kasin. Henge nei taasan lo zong le. Dama hung do niule anadong vin 80 zivin henge. Kaloy khat hi ze ato taasan na neo khat kanei na e. Tu ni titu kasay nom ki ne. Nikho his satsita. More than 16 days or more than 15 days, I think. More than 2 weeks already have passed. And we don't get any solutions. Whether they are safe, whether they eat properly, whether they are sleeping under the roof or not. That's what the families think every day, every night. Ni khosa sincero zan hi kalungya sawan na zok tu ni kho kalungya na zot se hiti su ko mu vino hichi 14 lives are just 14 lives not important enough katiso not important enough for the entire Kuki community for protesting kati nomsu tuni Juanin Gaal do hikakipa tuni Juanin Gaal do hikakipa ipizia tuni hi black dress ikivon hum are they dead? Do we get information about their death kati nome or is it because of that incident happening that ama ho zia tu hitikin hinagon var min se dei lo zia ke ho hin ni hin ko ham ti hi ka sei no me lam kai ho lung na po te ti ka sei victim sola kanau pa se lovin Taphou se zong ka so pi ke din na pai din khat zaum lo ahin na abonu ba ka vil zong lo hiong today I also want to raise a painful question that many people are afraid to ask today. Were they not satisfied after the killing of the 3 Kuki pastors? Those pastors dedicated their life to peace, faith, and humanity. Yet innocent blood was shed again. And innocent civilians are allegedly held hostage with families. And families continue to suffer till today. How much more pain must our family endure, Kati Nome?
พันปานพาเต็งจงเลยลำกายฮอนดุงเซตอินฮิตปังพาทีนินกวนปีฟ้ามีปีเตนฮีวินนินเกียวดอซิงกีดวินตีกะหิงกะหงเต่าโนเมเฮกะเซเฮียกะเซวาตัมปีจงเลในไงประเทศมินินในไงตะมุวินตีกะหงเต่าเวama sapenin itabang pha lo pita e piwa ilai hang sunga so piu na naw hizat pi damna dam sia pathini e pui khomawa itabang ni kholo pita e mu jibin ama san pathin thangwa cheutin chule thu sei thim jong ka hi jong le them khat bu ka sei di hin ka gel do kham kham thang sung hen lang sa la thanga lam kai ho se atum jong se pung ka ting lam kai te jeng se ali na neu ni me lang le pasal lang le za ta pa sol te ho hin na bom sa chung ba kayan ama sa peni kan pe du chunga atiman hola akin do in sa do ke tadiin tarisom le thumni mat naw chu khusunga du masanga hi pathen nung se jala tapong khusung hi hilai thang in pathen jalin hi de chun lung mong le hamong le cham na ta chun pathen jalin hi din sa la thangin hoila hi le akizen ahin chule na tong le tham ahin ha sa boy sum le pai hol nan hi din akiki mang sa in Senapati dong tu kehon tapung kese hipun athang hoila hi dong hi chun lung mong hamong na kitu athi di chun keho jong lung mong teli hi chun katami ga hel jeku ni tam zo na hello di hin Senapati ga hel jek takhat ko hin itila ya zu keho jong saktiman sagi hin na tonga kasim saktiman sa khat isun lungong selin na tonga kasibin tam phatam sakhat jogin hitabang bang hichu amtai ati pha lusun ke ho jong kachil kalo kan ki hedbi hitas ka hung thai jiang oi ka hung thai jole katame hu kan pha do hin police ati win police da ki hon win no changchi ta hibin e ti win hi chun Senapati police SCP jong zawin cha chun i hung lawin ki ho jong chun ki de pi ta le Manipur la dinga police chu i ho dinga jong ki ne pi ta ya chu ki ni ja hin ama ho nu chu kan ju ju ama ho hi ama sape nu win gari khat hin SP to hin anung ju ya chun iso pi ho mi nga ha ma hi lungmung selin ama ho ama sape nu win abanin ki ho chu gari nga hi ka hung ki zo nu ne hi le lungmung sel chun in sol ho pi ho chun Senapati police station na ko hutiu ateng aban chu tha mat ding nga chu go no hin ai le Senapati kan pha no hin I pi agel ham mat sa di mong tiu ham ji chun in pu pai ki no hin Senapati wang chu koi macha anom ta hin mi chu thowin a hi wang mi man mi hol ho chu akim in pu pai ki no hin ale ma wes ka ko pom sa kan hi ta ma wes sa kun mi tam ta ina ting taw ten panut ama ho hi masape no hin
acu ma ho akinga jeng bin resort chu akinga phana chen anung lang ba chun ki ho chu abana ka hungo hin ata hot ta e nung tino he ita khamun e ti ki na ma ho police so ma chu khamu bin e ti ki ho chu hai te de ka go no hai te de ka go no le mi atam phana chu mi chu ki su kha di phana chu ka kinga ki ho ka masat pen hin ki ho ka masat chu ka hai do la nunga ho chu hai do dinga hai ka ungu a hilla mi hem chabal be se phana chun ti chu ka hai do thai thun ka kinga wa chun e ki chu tho je ngu bi koi ma cha hai do thei thiam kom tai bin e ki chu pi win ka thil ka lo I pi ma mi pi na chai wam e ti win hi ti chun ki ho na tong ka hi po win ting chen ka hi buvin ke ho I ma cha ka to hi be ka ti wa ma chun police ho chu thipe cha na to be thipe chan ka ri sunga kum na kum po be iso pi ho chu a to cha ke be police pa SP pa bang chu a khot ha ba ni na taw le le hi bang ama ho chun a ting ta chu sei ding hal police ho chu e pe do he a ji a ting sel a ki lung lai poi government chu a ki lung lai poi ka lung lai na kalung hai tau na chuka se he athiang sala chu ei pe do go lo wale ama hostes na chei thu diu hin ei pe do go je ba chu nga chu ei pu wa lam pya ei ma sau hi ji hin thiang sala chu se ale kalung hai po be kalung hai mong po be ei ma sau ba chu ji ngai ye chun government yang tu chan gen I ma cha sei poi I macha mo sei poi kalung hai poi koi macha ilung hai po be mi zo se koi hi bi ilung hai po be ke ho yong kalung hai poi tu chunga ki man la si ke cha long ni zao ka tapa coaching sai kha za win si min ha hi abana su thang tin len hin sa thu mani asle akiman se oi matsa sa khat le ni nei bi keu se ai so ingan tu ai le da gan thei ta hin ko ka manwa su na di san no hello komi ten ta ngai lu na nei ta ai to pi wang wa ai to pi be ai mun be hi wangen man le ka aki khai ra helong lamang thei lo kal dong kal do thei lo ai ko ka panuin ju ka ngai tu le ima zo se pathen na lai pathen ni lu se ni bin tin ma ban hin ko zo mi pi zo sen sa da lang se nam mi pi te nan mun zo sa pathen ni tau win le pa so ho hin mi zo si ni tin ngai du na ne tan ti tun so le zani ni tau win hi hin ma ban zo mi pi zo se ka tem da nom chu ka tau na nom chu lung se tai tau na ban ma tau ba chile lap kai te ho zo se zo pathen zala ma ho zo akala so na le atu se ala sa na ba pathen apan pi ni ding long ti jan tau tin pathen lung se zalin ma ban tin ko ama ho long dam hung do bin tin ti jan ba ma bana hi ko hi pathen tu hi mai ding ta chu ken jong ka se hin tin chule se ding tam pi amin ga se ding chula tam ta ka se ding chu phat jong chu amin tu ka se ne la chun se kil ding tam pi amin tin se ka ma le te minin pathen pathe mo taun te chan te Tim sedin ade sedin samaria kopi nejin to ma ke kul ma asunga get pe ha sat na tam pias atuna ne ne ta ge jaum lova minu ho na ta ki tha le hu tin mun jong chu nai cha ka hi ta ve ti ka he ve pathi
digital so jong sei na so phasan na tong mi thum na leng na to na vai kon na wa aji apol behela kitana mi ato kompiu izan ham khatyan ke sukha thil so am ko je gai paten tung set tan nang man him vel lam thudin vain homin kya kata wahi hichi thil so e kapo po ve paten hichi ko chuilo win hichi thil so a ko na imana ho jong hello nu nau tapam tam pi jan the ha san na to lu yun na to iza to meta tu ni ko hin paten amo ho jo stadium jong kata hu piun pa so thum thado paten namman kan sa bo na chiai lo athat jong ko hol do wa ka liu sa na la yo hi lala chan na tong ni hi sa ti hi mo inum pon te ti hi kata sa ne paten hi je chu lung set tai namman thudin vai no min tia kata wo hi chole hiti je akiman kaso piu tu ge kila do lu mi som le mi li jong apart sang kila do a ain mun chiu dama ong hun the na din nang wan ki tho pin tia jong kata boi Selective justice! Injustice! Release! Justice! Release! Justice! Release! Justice! Justice! Im yang nào cũng chẳng mà nghe nghe Justice for us! Selective justice! Injustice! Selective justice! Injustice! Selective justice! Injustice! Release the hostage! Release the hostage! Release the hostage! Justice for us! Justice! Justice for us! Justice for us! Selective injustices! Injustice! Selective justices! Injustice! Selective justices! Injustice! Release the hostages! Release the hostages! Release the hostages! Justice for us! Justice for us! Justice for us! Selective justices! Selective justices! Selective justices! Release the hostages! Release the hostages! Release the hostages! Justice for us! Justice for us! Justice for us! Selective justices! Selective justices! Injustice! Selective justices! Injustice! Release the hostages! Release the hostages! Release the hostages! Justice for us! Justice for us! Justice for us! Selective justices! Injustice! Selective justices! Injustice! Selective justices! Injustice! Release the hostages! Release the hostages! Release the hostages! Justice for us!